apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ayamanan day tar aramidam tadi kaket umay mangan. Isam-sambut ko ti improvise nga ergan para ken ni Baldo amang nganok. Ay umay kapay mangan. Ituloy munto day ta inton malpas ka mangan. Mabitlaeng. Umay nakanong amin alaen inton madamdamang kay. Ay nawaw, apay. Emergency aya day ta ergan. Kay, apay emergency met aya ti mangan. Ay unay kan. Umay dangarod alaen inton madamdam akunak nay. Addan tuman ang kwarta ko na. Makamu ka husay. Kalubaklatan ti kanam dito'y lamisaan. Wan ka day. Saan mo't ato maray day tamakan di talamisaan? Mga anak tulatan inton malpas ko teraramida. Kunam abapan ka mga nop, iso ngayon sa ganak ti balon mo. Ang apay nga adda ka pay lang mat dito'y balay si Kabal daw. Ay, mapanak kumaytayan nga madi mo to irgan ko. Iso mapan kumanan ipatarimaan ka ni Tata Jose. Day tantumot aganop ti pagasmam. Ti kakat mangkita iti sabali a pagtrabahwam. Ay namo, apay ay akong tranti kayat kong aramidan. Ket no damot man ano pa, ket si kamot ti mairanranod amapan mangilalakaw. Ket an-anuam nga raod no saan ko nga ilakaw? Di mo matmasida amin. Iso nga rod adi mo dildil lawen no inak agano, ta mairanranod ka mo. Makapatay mo ilaka diti alingaw no ug sa dayto improvise nga ergan Tata Jose. Apay kita saan ngay. No kayat mo padasam. Ipadas mo iti kalding mo. Ay namo. Kasano ngay namatay ti kalding kaw? No matay di kaawatan amayat day ta tinarimaan ko nga ergan. Nalangarod. Bayada kon ta inak man aganop Tata. Nadama anong pam nga alingaw no ug sa. Ay umay nagtumi lakwan Ay kawana Tata. No, adda. Mangnamnama ka nga umay kailakwan, Tata. Sige, mapana nga rudan. Sige, Barok. Kagananad ka, Nay, apay day taawit mo abayaw. Anya tiing kabayungan, Jose. No, anya ti makita dita di iso ti bayong kaw. Ay nawaw. Day takat ti bade nga aramid mo. Agala ka iti mula ti akin mula. Apay nagmula ka mag? Ay na makibingay alabasit mo't. Saan ko mga alain amin? Uray ko nam abasit lang ti alaam. Maibilang lata atakaw day ta. Uray tadi damot amo asyak tinangala. Ay nawaw. Kasanaw no si kamot ti takawan da kadagiti imulan. Saan ka ding agsakit tinakam mo? Anya kumangay ti alain da ka mulak. Ay saus, madiday tang aramid mo, Husay. Saan anasaya at ti agalay ti saan mo ako kwa? Ay, nakaadu ka manan, Berta. Han, naglisi ka mangkit di ti dalang kaw. Manaktak ka mo ababa kadat. Baldo. Apay? Napan ko kinita dagiti bunga ti guyabano ta iti igit ti talon. Awan matan. Anya? Ay nawaw. Apay ngay? Kano ado tinakitak idi na pana naganop? Hay, sayang dagijay Baldo. Sapay nagdadakkel. Pinuros ko la kuman idi kalman. Ay sus asino man tinapan nagalang ay. Kanayon matan nga da mga laala iti bunga ti mula tayo. No kasano kat di mo mat ngamin masango amapan kitaan. Taday tala agan anop ti kukaam. Nujak maganop di awang mo ilakom? Hay, awanan. Sayang at talaga dagijay. Isupay ko mati mapaglakwak. Inununaan nakmatan ti agtatakaw.
Ay, no mabalin la ko mga ano pa nakaslaalingot agtatakaw. Ano pa ikaw na Aha, day taman lang iwat mo nakunak ti makadadaw si kabal daw. Na, Aramid ti pakakitaan saan kat asao sa ulaang. Suron kon. Ay nawaw, anya ngay day tanakabay ang mainsang put mo, Jose. Ay, kamakidila ako tinaduma. Saan tayo makan amin dagitoy? Ipaloob mo tinaduma bakit? Na, nangalaam manen kadagita aguyabanak. Sa dinupay ko ma, no di itipuon na. Ay agar aramid ka manen, Husay. Akin kukwa ngay day taapon ti guyabanaw. Ay, jak amaw, tasaan kumutin adinamag, tipuon ti guyabano no asino ti aking kukwa. Nakita anatang kinanay. Kaya naluuman dagiti daduma, di pinuros ka. Apay apinuros maaw kat saan mo mat akukwa. Uwin ata sayang nga ron. Jak pinuros, di madadail. Di ka nagdan, malusak dan iti daga. Sayang. Ay unay kan, Husay. Awan pa'y mat na sayat nga aramid mo. Inon una ang manan ti akin kukwa kadagita aguyabanaw. Kasanon no idinapan katawanan. Kasanon no ilunlunod na ka ti akin kukwa. Ay apaw, ay nakasla ka manok akutak. Ingka kaila ko dagitan. Iti kasta, makagatang ka itinaimas asidaan. Asino nga ta ti kanayon ang mga ala iti bunga dagiti prutas tayo lakay. makita ko matapagmulta. Apay numapan ka ni kapitan. Mapan mo ibaga dagiti mapukpukaw a bunga dagiti mula tayo. Tapno maamuan namet nga addagayam agtatakaw dito'y lugar tayo. Una niya, ay dumagasak tuman nga paiso iji balayda, takasaritak to ni kapitan, maipapan ka dagiti mapukpukaw a bunga ti guyabano ta. Wan, ngam kita tama nga numalipatam tumanan. Salbag to mga minday ta, no asino man day ta agtatakaw. Kasano nga ta ay ang agpaiso a maamuan, tapno agpatinggamat tan ti panagtaktakaw na. San sigurado day ta agtatakaw, maamuak tumilaan. Nasamag na ito akasaban. Adulakin di tibong nga dagiti saba. Ay, agsawara kidi takitag no da na loob. Ay, adamanan nila akong nukastoy. Kwartamanan, Jose. Ay, sinalbag. Ang damot asong agtatahol iti saan unay nga dayaw. Ay, naglukon. Ang mga no aso ti mga no. Ay, darasak ti pumanaw. Ta, ang mga no masaot nakti asaw. Dakasain. Ang mga no saktuki din ti paltugan ti mga no pa. Adamot po untilan sunis ditoy. Oh, ay dawaw. Nagado ti bunga na. Ay, tinasayat. Umuli ak kitag purusak. Karga ak ti bayong kao. Ay dawaw. Kwarta maden Jose. Daytoy ti kunadaan na babtuog aswerte. Laki! Umay ka, mapantay tayo atin ng sunes. Ha? Megan! Kita yung taman no, naluuman lang iti bunga na, tapurusan ta. Megan! Ay, sosay. Ay, ada taong agturong ditoy. Just kay, umay da ditoy. Ay, aglingod ka na itinapos ko labulong tilan sunais. Tapno didak makita. Apay taol ka, taol Blaki. Awan mo ti makita ka tao. Anyaya ti tata ulam, iti nga to. Awan mo makita. Ay, amang ano, daban niya sa ngayon mulay. Ay, paltugak man tinasamot ka bulaw. Amang ano, jak lang makita ti tata ulam ti asok. Paltugak ko. Ay, sad! Di mo kalbitan ti paltog mo! Siyak na ito'y! Di nakpaltugan! Ha? Tata Husay? Ano kasta? Si kagayan tagtaktakaw ka dagiti bunga ti mulak. Ala! Umulog ka ditan. Tanusan, paltugan kan. Ay, umulog ako. Ay, di mo ipaturong tapaltog mo, Awan dua-dua. Asi ka tiagal ala ka dagiti agpukaw abunga ti mulmulamay. Ay, kwa baraw. Saan mo't, italang mo't.
Nakita kami nga do tibunga ti lansunis yaw. Iswa mga alala ko mabasait. Si kantukot ka, ano pa ko nalalakayan na eh. Ay, saan barok? Saan? Ay, maasi ka. Ay, pangasim! Aw, apay akastatit suram asim mang paltosay. Sinalbag na jabal daw. Dandanin na pinaltukan na yun. Ay nawaw, tapay kumaapaltugan na kanibal daw. Adang iti nga to timula na alansunays. Idi tinaulta-ulan nak ti aso na. Timbangan ka nay insirig na mo ti paltugnan. Ah, maawata kaun. Agtaktakaw ka, iso a pinaturungan na ka iti paltaw. Tawanan ba'y na baldaw? Ay sana mabalin. Jak ipalubos da ito napasamak. Anya ti kayat mo asawan, anya ti aramidaw. Mga ramidak iti sa bali apaltaw. Tapaturunga mamay tapno makigtaw. Ay, saan ka nga aramid si kahusay? Basol mo nga may no apay a pinaturungan na ka. Ay nawaw, tay supay kati ayo naman. Imbis asyak ng asawam. Saan ko nga ay ayunan ni Baldaw? Ay. At dakarbangan na ang mga ramid iti kasyakan ka. Nga main, taktakawam ti bunga dagiti mula da. Ay, kastauna iti kigtot ko itay. Ay, kasano no nakalbi na. Di pa ka nababto ka kaon iti puon ti lansunays. Gunggo na ba? Agbaliw ka ngatan husay. Nay, anya ngay dagiti insangpet mo, Baldaw? Bunga ti lansunays. Pinuros ko ni Tata Jose Iso ngay nalak. Na, apay nga inalam, no kunam nga isumuti ng puros kadagita, lakay. Wen ata day mo ilansunis tanti ng alanan. Kunak ano banyas ti Tata ulan ti asaw. Pinaturong ang iti paltawg. Sa magayam, tani magayam Tata Jose. Agburburas magayam man kadagiti bunga ti lansunis tayaw. Ay nawaw, kat imbag tadi mo kinalbit ti paltog mo. Kalbitak ko maangam nagsao. Ay, no saan na nagsao? Sigurado a pinaltuga kat natinag. No kasta, iso ti agtaktakaw kadagiti bunga ti mula tayaw? Asino pa'y kumangay? Naimbaglagan ta nagtaul ni Blakay. No saan? Agragragsak manin ang mangilako kadagiti saan namit a nagbandugan. Ay nawaw, apay nga addaergan mo husay, papanam. Ay, ina mamakigtutan tinangkigtot kanyak. Na, takasano kumama ti panangkigtot mo kankwana? Paturungak may tapno makigtaut. Pirmi akigtot ko idi siyak ti pinaturungan na. Ay kunak no kalbitin nan. Iswa paturungak mamay tapno quits. Ay sos, di ka man nag-aramid si kahusay. Laklakayan kang awan manaknakam na. Awan mo't basol ni Baldukang ka. Si kamot agdadata na kabasaw, apay abalsam ngay. Apay aya, kaya't kung arod mo't akigtutain. Ipariknak makangkwa na tinariknak, hindi pinaturungan nak. Di naman pakibibiyangan mo birta. Inton kwan si katipaturungak na. Ayawan mo nusay, dadahil san ti panunot mo. Di ka katagyaman, tadi na kaindarong idinagtakaw ka. Ay, basta kinigtutnak, period. Kinigtutnak, iti uray la. Iso akig tutag mamay. Ano tan ni Baldo iti rabaw ti dakkel a bataw. Hey, aguray ka man tapaturo nga mamay. Bilangak. Tatno intun tumalyaw. Makita na ang nakapaturong kan kuha na ti improvise nga ergan kaw. May isa. Dua. Ha? Nini. Apa yung tatahusay? Apa yung pinaturungan na agutan? Kanibusa naman si Kamanganop. Tatahusay! Ang dadakil aban niya si Timalikulam! Ne. Awan mo't makita abanyas. Ayan na ni Jose. Ang kita tayo iti ayan ni Kapitan! Talbag ka alakay! Ha! Timaray mo tayo! Ha! Takrot! Ay, imbagtada ka, Kapitan. Apay ka day! Ano ti problema? Ano't mapasamak, Baldo?
nagtartaraya. Tapi naturungan nak ni Tata Jose. Iti improvise nga ergan na. Di ka di pang iti alingo ken ogsa, Baldo? Uwan, Kapitan. Apa ya pinaturungan na ka? Di mo ibaga. Nagkamalyan na kangalingo. Wano ogsa, wano banyas. Ay, dyan mo, Kapitan. Nakatugawak iti rabaw ti dakil abatoy dyan karayan. Hindi ko bilbilangan na mo tayo. Apay nga ya, bilbilangan na ka. Iti tinalyaw ko, Kap. Nakapaturong magkanya kung tirgan na. Malalala. Tapayabak ni Jose. Agkita kayo iti barangay Holinton bigat. Iti oras ti alas 8. Apaya, pinaturungan itirgan ni Baldo. Sika, Jose. Ay, kaya't kula kumakigtutan ta, nakigtutak, iti pinaturungan nakmet iti irgan, Kapitan. Apay nga pinaturungan, mate. Sika, Baldo. Kwa, saan kumot nga mo ataw, Kapitan? Ngamin, adday ti tuktok ti lansunis kaw ngagtaktakaw. Burburasen na dagiti bunga ti mulak a lansunis. Oy, apay nga ngagtaktakaw kamet, sika, Jose. Amo madakes day ta. Kan maiparit iti paglidtegan tayaw. Ay, kwa, Kapitan. Basit laeng, mate. Tagiyaman ka. Tadi nakatinuluyan ni Baldo. Saan ka mangrabak nga gipaturong iti paltog? Saan ka nagtaktakaw? Ay, makumpis ka, improvise nga ergan mo. Ito, rumbang na lang agmulta ka. Gapo iti panagtakaw mo. Sapay ko ma, tadi mo ulitin pa iti inaramid mo. Jose! Di mo gamden ti agibales, no si kamat ti mo na nagbasol. Ngamin, ad-adda si kamat laang ti maisagmak, kad madaksan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.